Eyo banange mwebale emirimu z'okuva obuto nga dada nkobera tyobwa Kyabazinga bwaife bwanono nakula n'empisa ky'obwobonana musa avumbu waise bantu gabula owokuna kobono waife Kyabazinga omulala ono ziryamirye atalya nkoko buli lwasituka abayo yante kina mungo omusoga ng'oli gali mwena mungo omusoga ng'oli gali muga mungo omusoga ng'oli gali banange lero lwaisanu lero lwakina ze lero kangunwe lero katubirye kubanga baba asiima banange baba tweta Kyabazinga wenono banange Baba Kyabazinga wa Busoga isabirye gabula na diopo wokuna ngate niwe mwenemu baba tusangaira okumogaku abebitibwa ba minister abaliwo ba member ba parliament abaliwo RCC Waidinda ni ba RDC mwena yemoli ba deputies ni ba assistants baiseife mukatonda bababa tusangaire okubaawo baba wanoliwo ni director wa KCCM walawo Hajat Sharifa Bzechi baba wanoliwo ni mtabaniwo baba wanoliwo ni mtabaniwo deputy director KCCM mtabaniwo Kigenyi yena aliwo kumukolo guno tagutumire mwana baba wano oliwo ni mwalawo Olive Lumonya yena aliwo baba wano oliwo ni mtabaniwo Kibenge yena ali wano mwalawo Dorothy Saka yena amubwine ku baba kumukolo guno yena tagutumire mwana bababa abalangira 11 tuvulu baine isanu okubaawo kwa imwe baba Katikiro wa Busoga owekitiibwa Dr. Muvawala Nsekere n'abamyuka bo bona baliwo awalala ni kabineti yo baba mtabani wa Professor Balunywa yena amubwaineku wanaaliwo badada baife abakiikirire Kingdoms ed'endawulo mu Uganda yona abaliwo nga tyerabire abalangira abaviire kaliro tusangaire okubabona baisentebe aba district baliwo baba ku mukolo guno awalala n'obukulembeze bwa district ni meya wa Idinda Kisite yena aliwo n'akakiiko ke olukiiko lwa Busoga lukiiko lwona luliwo n'abakulu ab'ebika bona baliwo batyaimaawo abalangira n'abambeda baba bona baliwo baisentebe abamagombolola mu Busoga bona baliwo awalala n'obukiiko bwaibwe baisentebe ab'emiruka bona baliwo ne baisentebe ab'ebyalo abamawulire baba ku mukolo guno bona baliwo awalala n'Obusoga bona okutwaliza awalala abasoga bavulu baine isanu kulwa baba Kyabazinga baba twenda okusiima okutukyaza wano embuga Basoga banange omukama mulungi ekiseera kyona baba ninze muwalawo babiri emire babalanda olw'ekisa kya Katonda ninze minister w'ensonga ed'obwa president mu ngeri ey'endawulo kantwala omukisa okwaniriza dada waife Right Honorable Prime Minister wa Uganda era leader of government business
mu nsi yaife eno Uganda era nga nakiikirire omukulembeze ow'eiwanga erya Uganda ku matikira ga baba ag'ekumi n'omulala. Maama tusangaire okubona. Ku lw'abasoga mu ngane ndozeeyoze Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda okulondebwa nga chairman ow'ekibiina kya NRM ate era okuba nga ni flag bearer waife atugemeire bendera nga presidential candidate. Maama bw'oboizeeyo baba muyozeeyoze. Ebyo byona bibairewo mu kulonda kwe twakamaliriza Kololo. Oweekitiibwa Pulezidenti tumuyozaayoza okubanga asigaire nga ni ssentebe ow'ekibiina kyaife kya NRM era presidential candidate mu NRM. Bana lwaki ndikwebaza Pulezidenti ekyo tusobola kukitwala nga kitono kubanga okubaawo kwaife kuno n'okudaguza amatikira ga baba Kyabazinga gaali maani ge ng'omuntu wansi wa gavumenti ya NRM okubona nti aizaawo obukulembeze buno bwaife obwa culture. Kale kibaire kya nsonga okubona nti nebaza Oweekitiibwa Pulezidenti nti ye nga ye yasobola okwizaawo obukulembeze buno bwe tuli kweyagaliramu era n'ensonga lwaki tuli kuduga ng'abaana abasoga abaana ab'obuwala n'abalenzi kubanga ebyaife byatwirizibwa. Nenda okwebaza Katonda olw'ensonga dino dendi kujja okumena eisatu n'okwebaza baba Kyabazinga okumala emisomo gy'abaireku era ife ng'abasoga tulina eisanu nti Katonda yamusobozeisa okumala emisomo gye. Lwaki tulina eisanu nti muba baba baife aba culture baba Kyabazinga ali omu kubeevu eino oluvannyuma lw'okumala emisomo gy'amaze mu Uganda yona yona. N'ensonga lwaki tuli kwebaza Katonda nti afuuse kakensa ow'ebitabo bw'oba ng'olingirire ba Kyabazinga oba bw'oba olingirire ba cultural leaders mu nsi yona yona eya Uganda. Kale kya nsonga baba okwebaza nti ofuuse omukugu kubanga osomye ebitabo ate era okabisoma. Oli omu ku bakugu be tulina mu nsi yona yona mu bukulembeze bwaife obw'obuwangwa. Kya nsonga okusiima n'okwebaza Katonda okutuusa ku ikkula eryo. Abasoga tuvulu balina eisanu era tuli basanufu kubanga tulina baba omwevu kakensa omusomi eino. Ensonga ey'okubiri nenda okusiima Katonda ku lwa baba Kyabazinga okuba nti mu famire ye yasobola okwongeramu abalangira ababiri. Tuyozayoza baba Kyabazinga ni maama ine bantu n'abiri Ejovia Mutesi Katonda okubasobozesa okwongera ku busoga abalangira ababiri abalamba. Ensonga ey'okusatu n'ey'okusaba Katonda aikirize baba Kyabazinga ne maama Jovia Mutesi n'abirye n'abalangira abeegaise ku busoga abawa obulamu obulungi era ayongera okubakuuma nga balamu bulungi era amawulire ge tuli kufuna twebaza Katonda nti akabakuumire mu mbeera ennungi. Nenda okusiima baba Kyabazinga olw'omulimu omunene gwe yagemya Katikkiro wa Busoga okubona nti abaawo okutuwabula n'okutugaidinga engeri ey'okukolamu emirimu mu Busoga. Katikkiro wa Busoga baba wotabaire abaire ali tukola bulungi era atukozeemu omulimu ng'abasoga okubona nti buli kaseera atuwabula yatulaga direction
mwe tusaanira okutambulira, mwe tusaanira okwebisa ng'abasoga ate era n'engeri ey'okolamu emirimu. Abaire ng'atukoba okukola eno baba nga we nabo twenda tukola eno. Abaire ng'atukoba tuba abalamu obulungi era nga bwe mubwena ow'ekitiibwa abaire awo muwala wo Kigenyi ng'ayogera ku nsonga ey'okulwanisa omusujja gw'ensiri n'aboogezi ababairewo okwewala endwaire ediyinza okutuleetera okusaasaanya essente kamaala, kubanga buli lwe tulwala tusaasaanya essente kamaala mu kwidandaba essente tetwandibaire nga tukolamu ebintu ebindi. Kale buli lwe twegema endwaire oti needo tusobola okuba abalamu n'okukendeeza essente detwalibaire twonoona mu malwaliro oba oliawo n'okukola ku bintu ebindi ebitagasa ne tuba nti tusobola odikolamu ebintu ebyomugaso. Nga nkaali kweta ow'ekitiibwa dada waife Right Honorable Prime Minister era nga ndikumaliriza ndikwenda okwebaza abasoga okwida mu bungi eino omutibana mwidye mu bungi okuweesa omukolo gwa baba ekitiibwa, okuweesa obusoga ekitiibwa kubanga nimu omukolo. So nenda okubebaza nti mwebala okwida omukolo guno kubanga omukolo ddala guweesa ekitiibwa. Era nenda okubaidukiza nti tuli mu biseera ebyokunoonya obululu, tuli mu biseera ebya mobilization, tuli mu biseera ebya campaigns. Aye nenda okubaidukiza nti tulonda abantu abo abanaatugasa. Baba nsaba oikirize, tulonda abantu abanaatugasa abalina ebigendererwa, tulonda abantu betugezizaako mu kutukulembera, tulonda abantu abalina vision okutwala eggwanga lino mu maiso. Wano wensiimira abasoga nti muneegayiteku okulonda nga kutuusa okwa 2026 tulonde ow'ekitiibwa General Retired Yoweri Kaguta Museveni kubanga n'okubaawo kwaife wano olwaleero gaali maani ge. Tumulonde, tumunooneza akalulu, tumusapootinge n'abakulembeze abandi wano mu Busoga abatukozeemu omulimu. Bwe mba ndogera ku President Museveni tigemebwa nsoni kubanga akoze omulimu gwe. Obukulembeze tulekeraawo okugezesa. Tulekeraawo okugezesa obukulembeze. Emirembe gye tuli mu ssaawa eno, obutebenkevu bwe tuli mu ssaawa eno, obwo bwonna bwakolebwa gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'owekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni. Awo wendi bakobera nti tulekeraawo okugezesa abakulembeze. Titumalaga, tulekeraawo okumalaga kubanga twidda kwekanga ng'ate ebizibu tugaviiremu ate era nga tugayizeemu. Nsaba tukuume emirembe mu kiseera kino kye tuli kujyamu, naddala ekiseera ekya campaigns, ebiseera ebyokunoonya obululu. Tutalwana kubanga bino ebyobufuzi ti lutalo. Ebyobufuzi ti lutalo. Oyo mwino gw'olijja okulwana naye ni muganda wo, ni mwanoko, ni mukwano gwo, ni neighbor wo. Kale tukuume emirembe nga tuli mu kiseera kino, naddala ekiseera ekyokunoonyamu obululu n'okunoonya abakulembeze abanaatukulembera ekisanda ekiiraku. Abasoga okuyisania n'amaani. Abasoga okuyisania n'amaani. Nenda okubebaza okumpuliriza. Era mungane mu kiseera kino ndete mukaire waife, dada waife, owekitiibwa akiikirire President w'eggwanga Right Honorable Robinah Nabbanja nga ni Prime Minister wa Uganda era leader of government business. Kulwa Katonda n'ensi yange.